Announcement girl Linda will say. Safi they won't say and family in the agro. Kosha Agradaa reading na me yemano. Me can't try boys now or mudi nature says or man tre or mohua dear a betu Agradaa na no na betu omo. This ya mona mokobo apia pepreka no. Ah ya chemono akogum 1 year no. Mi bisamo. Samo wo yire ene ma Agradaa betwa na nya kohwe mo yire ne mo mana. Caution. I just ask you guys question. Moa mokobo abi amudi Agradaa echi. Sabi mama Agradaa efa mo sabi. Inonkofo no yusu mo de do no koko no. Asesi ya no. Koko no. Wa paso nyina. Atseneka no. Say you na aka ne ntimi mfibi mu na yasa achima kogum no. Mo Agradaa betwa na ni akohwe mo yire ne mo ma na. My God. Nyanya yode. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. E pray na ye kwa. Okay. Sense aso mtoma no omo santo omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de aduma. Omo de dimi. That's what so de. Oh, Minia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bia. Bo mama ni e na me die ni huma. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want Sassy, I will Ghana have a beer in Sassy. They were two up to Ghana. And I want Sassy, I will Jerusalem. That is a bear fiena. Sansuna Akatapo, I will Pokwasi, Sans Otumasi near Dodoa, and I Detra, a Kaswa, assassin education free, Luniversi, and Tokobi anyone. Then get the home crown and say, Ukutaka. Now they pass us. I'm sure car no one car. Oh, you don't mean that some gas in the emergency. Oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, many other parts of my comrade, one part of the part of my comrade is consultation. I too much a social media trend and when you go I won't shade. Media and Empress Anna, Medina, a trade about I akusia mu goddess yin and saying or reading cats no I didn't send me ever better and mountain so. Now I don't know about some edify Agradaa no trust. Rantia Agradaa no ye juma. Pia breaka, Edio Mo, a court no. A dear court, one show when year and your court no be ediet yawo. Now so Emma a Linda or say our or TikTok. Ebe can simply the famuna watch them one. And then say a dear. Aye, mommy, on training musu ye papa, na near walking camp on the dear, and yana prosi for a bachelor, and unti one canano evan to. Now, mammy, ababa counter a year, my year, Linda, no tremua. Not as and someone or kind. Linda, baby, dinner town on one cousin who say, and someone or kind of abemona. Now, my uncle puts ye, a year, a possia moon goddess, and someone over replies, a year, Linda was saying. Agradaa nkrofo na omkobo apia pepreka no. Announcement girl Linda will say. Safi they won't say and family in the agro. Kosha Agradaa reading na me yemano. Me can't try boys now or mudi nature says or man tre or mohua dear a betu Agradaa na no na betu omo. And no na atu omo no fi say Agradaa at the end of the day ye bechi omo. And I also so ti o kase me kan no krenti ya ncheme. Ye bechi achi webusuafo achi uma achi obia tum for wishing that for me. Fi say no kra na maka menti obi mi nya obi abone. Kosha Agradaa video no me ye reading my Agradaa usha part 3 na ube hu we nyina wo me my boys ne warning obi a oni Agradaa ye dwuma bia me mo warning no mantie eno na abemu no to obi aso de ebem obi a mabo ne din bia no ne de ebem na mabo the whole Ghana din obi a benya ne de so. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nkwana yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yewa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e kona Isaac Nana Obiri Yeboa odele with. Ofia kunja misimu. Na wangasa ofia kunja we Egypt enye China de ni. Egypt akunja. If you share piano class, the piano here, if you are papa, every Egypt, I have
we ye di ma etufo bo ekundwa bia opɛ wasase we so na na obiri ye bo anko na betuma ma obi China ekundwa pɛ na ye ni bi but ekundwa bia country bia ekundwa a opɛ no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekundwa a opɛ se ye ntumi enya ma wa bla Isaac na obiri ye bo enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first ramp second ramp no Isaac na obiri ye bo furniture enterprise e wo ho se o pese oni na obiri ye bo din kita ho bia fresh 0558 78 2268 and I say 0277 tie no man here 0277 469933 ekundwa bia opɛ no Isaac na obiri ye bo anu ntunchia se opɛ ekundwa we ene ne mpa seta no man no frɛ no man Isaac na obiri ye bo abema we ekundwa we ene ne mpa ekundwa bia wa ha bia opɛ ene ne mpa seta na Isaac obiri ye bo anko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha Akoshemu goddess utie ni nsɛm a wɔka na kyɛ sɛ ɛyɛ ne cat breeding na amanfo ne didie wɔ na ebi send the message wɔ ne DM mu edidi na tam esan sɛ wɔ review ɛyɛ secret about people bi a enipa bi mu abɔ mɔden eku wɔn anasa wɔn agye wɔn kwan afiri wɔn nsam ebi ni ɛyɛ Castro the destroyer ɛna fɛn so no Susie Williams a sese wɔn kyerɛ sɛ enipa a ɛnam wɔ so ɛma sɛ enipa mmienu yɛto a wɔn kra actually enu ti kama actually mo enu bi e ba ba kan fa Agradaa mo Linda nya mo edidi na tam dan so nei Linda na kasa no mutom agu se ne nsɛm a wɔka yɛ no abam na amanfo nso abomoden anso egusu etwa de bo akosua emu goddess esan se woni gidie e wɔ ne spiritual reading no emu na nsɛm a Linda after say court ebu a ɛyɛ Agradaa movement ememu wa no efo no Nia wabeka ye ewe chira enam so ema akosua mu goddess enso abe reply no video ye kwahwe ba ye vindicating them no yentie eye Linda de no so ebra Jesi amona amokobo apia pepre kal no ya chemo no akogum 1 year no mi bisamo samo wo yire ene ma Agradaa betwa na nya kwahwe mo yire ne mo ma na question. I just ask you guys question. Moa mokobo abi amudi Agradaa echi. Sabi moma Agradaa efa mo sabi. Innonkofo no yusu mo de do no koko no. Asesi ya no. Koko no. Wa paso nyina. Atene ka no. Asese adunya na aka ne ntimi mfibi mu na yasa achima kogum no. Mo Agradaa obetwa na ni akohwe mo yire ne mo ma na. Afeni edema kogum bisamo mo amoni Agradaa squad bedimo Agradaa big time bedimo no ya chima kogum no bibisa mama part mo wo yire ne ma mama part betwa na ni akohwe wo yire ne wo ma na ontwa da bia akohwe mo da ntimodi nkwase asema na modi nsempa sika senku na Agradaa de ma mo timutumi tena wo ma Agradaa eyusu mu saa ne sika no kura no sika kura sasa enimo nyamde sika efe tina da lumba kan o se sika ko to se gubola so klase se bi no yo hene emum ne kwampa so susuampa se mona mu kodi Agradaa echi eye nyambrada samsa no ya chima kotum 1 year no ni bisamo Agradaa mo yire ne mumma ebi kura ma me yale dade mu na wo ma ne sika kakra kato edro ni kokodidi edenom sesi ya chima kotum no Agradaa betwa de bia ko ma mi sika koto kokodi an madura na ebi kura nwa ba bi ewu aja wonema ebi awo bra bi ewu aja wonema ebi kura mpo na bra wo yire ne ma wo abusua bi dem nti Agradaa na ye abusua bread una na abusua pre table bra ofisa Agradaa ebe ko akọ help wo abusua na kase sabi nkwase ade bia na mudumi ka na mudi ye Yasumo kusakusoni yasese mu wa monfie nko sesi amona makodam no. I'm asking you guys question. Agradaa betwa na ni ahwe mo yire ne mo Agradaa dan dem o wa hye ne dem mpeti gold. Agradaa so didi gold spoon so o didi gold table so o so what gold chairs so o beton dia be yi mu na ana o ba sale afiri so no ma be mu ni o be nyansafo ye bu ni be en kana sem. You're wise to enough, listen. Hey, my inmates.
when in someone else so a while fontaine time so ya bu so ehwe nim say Linda so be ba reply akosua mu goddess na wo mu hwe ni akosua mu goddess na nsen e wo man Ghana mu a wo che say ono no ware sunsun ware ahonhom enkabretre adamoni anyone a wo ma ware no ode nkawa e kire say ya wa no ahye ne nkawa enu ti no no de oyo untouchable woni amonti ase ade ade you go bend the sea mami baby a wo trigger nin sam edeko baby a wo kika deko ne Linda kan ya no kre susu apa because so hwe nsam a wodi kan ya bekeka enipa bebre na sa mama no ye nche no who be nya say ya silence no because of the fame of attention of so really people to her kingdom enuti or the crofo fame so na won nantie na wodi atwe akra dia kwa kingdom ko eni ahonhom ko a wo ko de ma wo na nyama bi say no say kana no antum na ya ba be so dia na ne anya na emfa enema papa emma ebi so say IDP that parade say what social media na so na manfo timi pumetuo amanfo timi di etuo di agro na ma won crofo kokotwom emma timi sentence bi utimi ma ya remind bi abebi nso kura ya fine no mo tua dia na ne ma mi ye I don't so no ya dia what threat emprofo na face so okoso fear and panic e ya to emprofo so e bona fear and panic no enye ne obi bebetuo so anase obi beye bibi mpa na mo ensebi se so okoso fear and panic di mu enye osuro e na face so dia dwembo ne hihye emprofo tiri mu amanfo betumi na am nsem so e di aye bibi enu te mo betumi asa akoso agun god dey say national security for ehwehwe no interview no bisa no nyina so ne senti say ya pasa o proof wa ne on famara na honhom ku a wo yusu o mo de kasa wo ridie ono pe no ti ase enu ti mo invite no ma betre ni die mu na mo be da ne sa amu asa profodi o de panic atum profo so o de niam wura profo tiri mu no mo so pa ko di nsanfo dia na ne anya na online no kamya ye se issue bi ba utimi edi ekire na issue bi ba so mu ni ekire ne o ye yihimu dia ene mu nyan Ghana force was Ghana police service IDP dan pare wo pa uchowo say issue bi ba na nyema bi say utimi nye enka ne na bibia aba fontin so ade pan for the bi no better to do bi ne ya che no for the bi no be yi bibi ne ya che no we so eye bia ehu be bia say omo so mudi wani ebe di ekire na wo ja ne sa na okoso aka ne nsam dia ene na anya na efie na eba abebo amanfo na ebe twese kan amanfo nso ehu ede abobọ mo papa se mo nya hwemfa ho so de ene na won a wo aka wo nsam won a wo se wodie mo so mutimi ma so ede pokot se wo awati bi amanfo ye interview bloggers e blogge aba fontin time so awo so na o ti se ye se wudi obi ti se na nama na mo ya wo ye na juma na akoso emu god so no kun Suzy Williams na ba bet na ho no nya hwehwe a wudin se ya na ese ufi obi enso anya nya ufi obi amanfo be mana trend ama na kosoro ama nya ku a no bi mpo pe wasa no betwe ne ho de afiri ho sa aso na samwaja wotimi nya bibi mfa ho de a enya IDP no sa ho de mo sa mo kodan police no so be take any necessary effort bia ode beti human no nya hwehwe no matuma dum dia enya na wasema mo fa se police fo na nipa na ye kan ho asema no hu se enye issue na mo how anything and same way ni akwa besie ni ade beba ni nyina ye de beba beso mo wa fide ya so enu ntino subscribe se wonya ya na wa share na foforo so esa akani wo share me afra me Empress Ann na majiso e de amon. Strong and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people and have been filled burdened? It is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the general overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servant the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208 599576 or 0278 977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays and Sundays.